Salam Eka 3WS, gelarku Renida Rosalia Pinem, nomor urut 52. Bicara lembus kal pagi tanah kudada raskel kita turang lembus duana sumpah maruntuk kal pagi dalang merata nindihi kita hari lalap ngersada terpasirang nanginku lauras beras bagaimana kudun janji taduana palanakin pagi kesam kula ben lawas bagaimana kurang sinirang kita Ersumpah kang turang melaskan kata Erbangsa aku biringku enggo terdaya Nimbangkan ambak kang kepe Iba bolubang dalam labiringku aku terbuang sempat lambus piringku tanah sidana lengah boruntu mesayang dalam merata aku ngota ding piringku bekas penading kendu enggo dintana ija pecah nabiringku ije me pagi dada sempat lambus piringku tanah sidada
kasihku dintana Ija petang nabirinku Ije me pagi dada Ujur ras muju aman bantak rina